Jangan lupa ya, subscribe channel Aparan Princess. Semoga video ini bermanfaat. Ayo teman-teman, sekarang kita belajar mengenal huruf. Ayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ayo teman-teman, kita belajar berhitung bahasa Inggris. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya belajar berhitung dan belajar huruf ABC-nya. Sampai jumpa lagi teman-teman.